au le o tonu mai rona ya mai le vaenga o le SSAB le nei tai au good morning rona malo le usu nei tai au talo fatolnga taua e fatalo fatu fo le malo tatu tunu ia e pe ona e saunoa iai I le ainga sa le vi fo I ona I te mama tina matua I usu fo mtua ngani wala usu menga luenga whanau fo ia onga whanga solo lava I tulanga pene I suenga whae o le nei kuata e whaamalo atua I nei pule a onga o whai a onga o komiti a onga e fo I olo fia ngai malwa ai o tātou whanau tu se le alu le valu I tula o tātou I le ofisa ai pe alu le aso atua nei whanau I o ia onga so e mai fole o langa nei la iti lava te me mafutai ma a inga ava no le sai o e lotum tula fa pena ia vi ia le atua le mai malosi fai o mai mea o maolo te loa le tala le sia wo mana ia tala le sia wo a sa le ia wal te mile a o le tomatiti te le ia te me mafutai le tomatiti ma fai a o me lo tala le sia wo a ia se te me te mafutai lau whanau o le taimi ala nei. Spend all your time with your kids. Wha kua sia. Wha mai, e o ka me ki na onga. E ska mai kaimi o le fia mai kou mafuka. Ma le weekend. E mako kua roka mai ki. Whai ke ko rua. A makaronga roka mai ki rai ngolongo rua. Chaole. E ke fiu e koe wha koe le sikai. Wa le tes kaimi. Wha mai la kala wonga. Kaimi ngei. Wa I furi e mafuka mwhangau. Wa e umaroa onga tamaiti matutua. Fai ngā ruenga, fai teito o tu, e fai teito o ru, e le whapeo le ango whakofo e pei talo mātu. E o lo tamiti, ia ngā e whasanga kua, whasanga mani lo makua, whasanga mani ko inga, ngā maola le mea ngā, pei ala ke rua misa le aso a koa. Wala. Ia ale whai mai, ki ngā maka ia, o le whasanga mani. Tu sa atu ul pasene fo inale, o le taimi atu te mafutai lo walo, ilona o langa aia, pena tolu lua pasene. Au le si ono valu. Ale ta uona, mafutai whanau le taimi nei. Sa o le sa noanga. Make every moment count. Yes, of course. Le loa plan me tu putai au. Ia au le so, ia ele ila aloa, ia le sa noanga fo e peona ia, e tato whalau I loa, o loo whaalo tato company, e whaatalo whatu fo ismat tamai tai pule, ia la whenga totua li to flau fiti long wai shonali, ia au mua, pule ngam lau whenga luenga ato on mato company le SSAB, ia wala usu nei tai, te talala la tai tasi, tu se sawa, alo walo fo kiliva I tua SSAB bargains, whanga solo fo tulanga pena I kiliva ino tato o loa, I tato whale o loa ino I tua, ia wha malo ato, I tato pokalamia ti o tō nei tai au, patalo whatu fo I shoto ngani o Bob, Wale au mai le usua. Mai pop. Falling mai pena I se tuna mena au wai atu I le weekend. Ai o le aso nei. Ia o le astawa for company. Mantua tunu o sai nei whamanatu ai le singles day, 11th day on the 11th month. O le aso la sutasi. Ia fia e whai masui o company el SSAB e whalau I loa tuai. O nei a matalo ia tato whalau lo le Singles Day promotion. So what does that mean, Singles Day promotion? A tau Singles Day e celebrate tai mantua tau sanga atua. Me whamanatu tina, au kuso whamanatu la sao te ma, o ke topa whamanatu whanau. Ai whawhea la mato I e whai awa aingo. Whalawi lawi. O le au single? O le au single. So today you celebrate Singles Day? Today you celebrate le au single. A whapea la le te ilo stanga te single, le te fia whai mea alofa. Alo whaatau e sana I puti. Ia whawhea mā kong e single? Le single tapo. Kusa celebrate the single? O le atunu leo se ina na adapt mai ele tato ai kia le fai ele tato Singles Day promotion. Mai lo sto sang mo for fai tato company. Okay. I think it's been going on to 4 to 5 years. Talon from tato company ele Singles Day. So le tato Singles Day man tu le tasi. Te le tato o lo fai le tasi. Se lau su tasi, lua se lau su tasi, wha solo atua ia numero tasi tonu o tau tato o lolo wha whai tutona tau o matua I telea o lolo wha pō mo tato Singles Day. Ma ne te wha pēr se sima pipi o no le single. E anga wa au mai tangata umo.
Wa ele sanga ta 5 fo inale walu tau sanga ato oka maliu mai yang wali kau mai ase te malai maliu yang al foi fala vila afa pena tau sa ilia sa moenga zulanga foi pena ia sa recliner 5 fo inale po tau setino foa ia se telefoni foi te lele fa mama avenga o te lo foi o tatu wala leo nei e te lena share inga ilunga ia tulanga pena ia tatu fala wi lolo fa alu sa foi se mi to foi ilunga tatu 5 stay au lunga lava ia le tu la o tatu SSAB APIA SAMOA o inale ile tatu langa atu o le tatu fala lole o le 5 stay ma o lo foi o fa pa uai te mi nei na tala ia le tatu peng te fai langi na po tasu lua we lunga ia tu langa pe ona gai ia tatu o lo o fa pa u mo le tatu 5 stay ia e anga va ai fo tatu pa anga fa tau mai lunga le tatu peng te fai langi al tala mana ia tu nga tau mantua ata ole online sale ili va ai tanga fo ina ina tanga tunu mama ma fa ona fa me fenga fa taunga al tala fia mol mama le tatu tunu o ma fai fo ina fa tau tunu se tatu tunu la va ia paula va tu langa ole va tu tatu bank details transfer me tunu tatu selling mantua tele te mi ne what internet banking o matanga online it's convenient tam fo ina tele te ole ATM tu langa fa taunga cash power o ma tele o si top up matulanga fa pena o le fai mai lunga tato online o le ala ma fai foi ona tato fa tau mai lunga tato penga te fai langi I te tonu shi tato tunu ula vai tulanga fa pena wal me mana ia ele fa tau I te tonu locally ia tato online afa pe transfer mai nele seleni esi akia tu nei lo tu tono account ai man tu afa pe transfer mai lo tu pe mai tu no mama fa pe ni sila Australia e tolu aso fenga luenga tu afa mau tu al tatu company lo tu tono seleni o tu langa na pe afa pe tatu Samoa market mal tatu SSAB market e tatu purchase orders for inai po tatu pe pai amai e fa mau tu e sa ola olo le fi fa tau mai a tu langa ia le seleni tu tono account tatu company e fa tal tatu se longa tolu as fenga luenga ia na shuala ia lo tu tono seleni almana ia tono tatu tunu transfer mai lava maua ia kiliva tu lo olo pe afa pe na ti fi mana kiliva tu tatu fenga luenga ai on ma tele lava tatu o lolo fa pa u ele tatu 5 stay mo foi tatu o lolo mal tatu vai ngale Ashley tulanga pena I tatu recliners na mo recliner iva se lauli matasi tala fa so wa ata recliner ya so ia tama ta fa mal ngata itolu wa feta la tau tau no ni iva se lauli matasi pa lalo I fo male afeta la telefone tulanga pena I tatu ta poti tu se te maua ia le tatu kesi ile se lauli matasta la ta mo lalo ele ngata fo ile tatu wardrobes mo tono mo ta malawa ele ngata fo ile o le toi fa totonga ina o tatu fatan malo tu se ta wa single stay but it's like one of the promotions for ingale toi fa pa ua tili e tau tatu yes awai e sa for stemio nema sina sa tatu 30th promotion e toi fa pa ua tili e tau tatu oloa ai pe tatu fa lau loa ye go in between tama ye tu tuli me tangata wa ye tau fo ilo mo fa pa ua tatu company ye tatu tanuanga jokam te mine tatu faltan malo o toi upgrade fo ia wa ia fa atanga malo ile Christmas wa ta o Christmas ia sa o tala tamati fo ina te mine te le vai mu ni Samoa mala fa mu ai ngalo ia la ko wa mu fo ia la fa ka ko ni wa vali ai vali ho ia me lo singa no foi como ofisa vali la o singa ko mu pe ko sa me ngiusi na small tap lo la al pa wala man me se e palaka ko king rima wa fe awa ya so sa oles tu sole tu langa na pe na mai tawa tu fo ita tu fale pitanga ole tu langa pe na tu upgrade ai fo tu langa mai le jokom wala wo tato ye le tu umi fo inva ya so olon masino te se mo ring a bell fo ale tu yes tu no fo en mato ye officer ye tu so tu ta la cinco bell la ta o male le so la cinco bell we're feeling the vibe it's there termine ya tato
ese mai tato whaalauloa le Singles Day, lai whaanga solo le tato pre-Christmas sale. A tal pre-Christmas, ta penanga ai le i o Christmasi. Wai olo fo Christmasi, mantua a ta ole Christmas promotion ai tato company, pero tato whaalauloa te le ta wau whai umai, whaalauloa ma tau sanga atoa. Ele ngata nai man malo i whai longa su ono aso, before Christmas. Fulu ono ia so if I tato daily draws to langa fo ipena ye tato highest spender po tanga te le la fa tau ia so tai tasia so suono e maua 11 no e man malo e fa tan malo fo matulanga pena i pe patala o lo le ama fai ona ama tato company me na e ta ua lava ia tato like ma follow Facebook page at Tato Company a wai pe o Tato Facebook lava o ile tu o matu wai a toa lava le tūlanga pena i po kalame wha ataatia a le Tato Company il tau sanga a toa ai le i os whalau i lua e mua lava i lua Facebook e sao ar Facebook yes a tūlanga fo ina lele amata ina Tato whalau i lua whatete inga la Singles Day na amata promotes mai lava le Tato Singles Day lunga le Tato Facebook page mai le aso lulu le vasto na iatu so faila sina umi some final prepare ahead ele fa pe post nei na mawala ia tu petanga nei eta wale post ina ia tapen pena i fo ina ta pa ang fa atau tu langa fo pena i se leni wa jemini so le tu ata tu fa lavi o mali o sa fa i poiponga fa na ele aru finga kaulanga masinga ngi sa ole mato la sa nei e vai dai fo pena ia le mato pulenga fo i fa le ata sai e fa talo fa tu ai mato fi au malaman mato pulenga nei taia ia manuel finga taulanga la o masangi ta to pole a la vole o I fe el tau tal so I fuanga mal tele no me a o ai fala verave e fa ia a o vo ia finga taulanga e fa ia mena le fa ia tu ai tu sa fa tau sa se vai foi nei pe lu se la montu pe fa atu so le ai sa fala verave a fetala su e a ngei mo ngei kalanga le se anti mai Australia mai la matanga lava ia ke minga la ka fa mo kula ko ai ngai Australia a vilia tu ai ngai Samoa la fo mal tu per fa la ve la fo mai a ola na lu fa inga vo lele a fa mai ko me ke o fa inga vo vai ko ka fa ko ran kala ka a lu ko vo la fa ka se of a vai a ku pe se la mo ku po Australia me o ka mai ia rua fa ro longo le la unga le sfefe au mai le sfefe au treat yourself well. Yes. O me la ngai mo alu fa ka ulanga o fu se la fa ka wa. Alu fi ai fa en ka e alua. La nga abile kwa ai ngai fa la e la fo mai ar kupi. So I think all mentality ngai ka ka ngai fo imotanga te sa mo na o se fo tuanga. Fo ngale ele fa petinga ina fa e te finga luenga e fa la lavi. E tau fo ina tango o treat oi. Wa ka ngai fa se me le mo oi. Pe singa ka mai energy fo ngale pero ko add on le joy to tono yete oi e to anga I pet finga luenga to so amazing tupi. Enjoy yourself. Yes. Enjoy yourself. Enjoy the life. Eu sei enjoy lá alo ta fau. Olha enjoy fai melele. Fai me fia. Ai pe ole tu langa lava e pe nei ia tato falailo. Ole mana ia fo ia mona tato ainga tonu tato tunu. So matala awat. Po fe lava se la tato company o nei la tala tati oi. Te tala tato fai to atalia mai o to tato au finga wenga lau fo funga fia. Tato Singles Day lo amatele so e fa umala sto na nei. So le tele la vala le taimi. Yes, e fa il tato fa lo ai le ngata le fa wow tato pre-Christmas so to tato 30th promotion ai fa mai lo la io tato fa lo nei to sanga il tato fantastic Christmas promotion o le nei to sanga lo o lo fa ale mana ia lava si asi lunga tato e tu lau a fa pe si va ngal tato o na ngai mana mi le so ani tala tato Facebook page tu mai e fa to see Tono fe tato lala na ye tato clip pota fa pete su atu isi o loa etile over ai pele o mau fo tato company fi tato o finga wenga o kama tato o loa nei ina ye fa mali ina tulanga pena ye tato pa fa tau ai telefita no nei tai ato no taua sa les ngo fo verso fo to telefone si va nga tato no ai fa tai fo I lo sunga le nga tele lo so tau mole so swani fo tulanga pena ye promoting o tato fa la lo
foi e lunga tato ping to failangi tato Facebook page ia share to lava ia wai sanga tata to office fa mai lo lunga YouTube le me va o ia langa tu langa na lo ele me 665 e tawala na theme song ne peswina le au 665 on the radio ai tato te felua ile sa sa a fa pe fo i we singa na pa Samoa e mato te matua tuna fa mahangalo mai nei o na vai fa time of no tonga tawa tai rona o na fa fonga mai mo mai le tuno ia rona mal vai nga le SSAB pe ona ia a faina emisi ni si vai nga le Talanoaga le nei asia ne ia i le falolo le SSAB sona la ia po o lungo le lato Facebook page te mau ai le talatalaina o le tele o lato whaalau iloa whaapau. Ia e manuia tele ia le aso o le au single ina i le SSAB i le nei whai aso i le la vei rona.